I have been always saying the CM is weak म्हणून, and he is proving it from time to time. म्हादय आपली आवय जो मनीस म्हणटा आनी आवयक समज सांबाळपा जायना, आय थिंक देर इज सम सिरियस कन्स्ट्रेंट्स अँड प्रॉब्लेम्स इन दीस पर्टिक्युलर मॅन. गोवा इज नॉट बींग टेकन सिरियसली एट ऑल. गव्हर्नरान जे घेवन आयलो स्टेटमेंट, गव्हर्नरान स्वता म्हणलें गोवा इज बींग चिटेड, जाल्यार CM इज टॉकिंग अबाउट रायटिंग टू PM when governor has already met PM. So what is the question of appraising PM when governor has already spoken to him? So this running around the bush and playing, I think either CM is a part of that particular center projects to give the water to Karnataka, or he is not able to handle it, which I say is a very weak leadership. If he was a member of Mhadei Bachao Abhiyan and he had said Zaina, zalar apun rastyar yetlo, I had invited him to come and sit with us in the protest or resign if he is not able to get Mhadei. खौंटेन पर्वरे मतदारसंघाचे रिपोर्ट कार्ड लॉन्च केलें. जाहीरनाम्यांतली खंय 60% कामां ताणें पुराय केल्यात. रिपोर्ट कार्ड म्हणटा तो सदांच आमी वी हॅव टेकन इट एज अ व्हेरी सिरियस डॉक्युमेंट. नॉट ओनली मॅनिफेस्टो ऑल्सो वी हॅव टेकन एज अ सिरियस डॉक्युमेंट. लास्ट 2012 ते 17 100% मॅनिफेस्टो आमी कन्वर्ट केलो रिपोर्ट कार्डान आनी वी कंप्लिटेड इट इन स्पायट ऑफ बिंग इन द ऑपोजिशन. 2017 ते 19 60% ऑलरेडी कंप्लीट केला अँड वी हॅव टेकन ऑफ ऑल्सो. सो आय थिंक 2.5 years we will strive our level best to ensure that it is completed. 10वे वर्ष celebration येता असताना we are trying to have a 1 year full of activities under the trust. जानेवारी 12 तारखेक एग्रीकल्चर मेळावो जातलो. एग्रीकल्चर मेळाव्याच्या माध्यमांतल्यान पूर्णभर गोंयकारांक आपयतले, जातूंतल्यान आमी शेती कशी करतात, पर्वरीचे लोक शेती कशे करता, हाव वी हॅव इन्क्रीज्ड फार्मिंग. कित्याक पर्वरी म्हणटकर इट इज मोर लूक लायक अ अर्बन एरिया. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.